Hubleye pi baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Ban pen khan shu ya garukom trekam jeng keseng samla hima langrin minta kasngi ka laitrik unaitung arhajar arflai kala yo ban pen scam ya ka wa ka G unit Southwest Kasil district ha ga jo ka pola pen scam ru ya kinong ket kam jeng ka samoi trekam ka balaisnem. Layo ban pen scam ya ka unit ba kinong ket kam do president rang ba jeng keseng ba PS Lingdo ulo ong ba kani ka dei ka jing sedang jeng keseng samla hima langrin ba kan penyari kitna trekam jeng keseng bat nang ni syakmat kanang penyar shu da ka bathung unit ha kisnong ba pher jeng ka hima langrin. Hab ai jing kran kum president usamla PS Lingdo ulo ong ba ka jingwan penyeso jeng ki samla sha keseng kalong ka jing shngan ya ka shnong ka thau ya ka hima ka in kum juru e ka ri bar ka jat ben riu na mar ki samla kilong ki shipai jong kalawe banyada ya ka nu ka jing e ka bawan banen syam ha kinu ki por Kamtam ya ka bor sinshar ya ka hima langrin layo ban jit nongket kam president Lum Dingwell El Langrin General Secretary San Kupar Thongni. Jing kitri ngajen kapedeng ke jingdon rengkat kinong yalam bat kinong kitkam jong kaseng haga dikasih laiterik benai Julai al-jalar Julai Ako kajima nama kapit sekian tapi biyak sa na kapit kabiran hak ilang kasalan jokit kur samla kunjur ya baro kajimalang hen nama kata ako kajimalang rin kung basan persen ay kajimalang rin do pasay kaskit milayan lagi dahil lagi kain konsumsi kalong latang ipit na lagi pay kaki lempi snong kaki surong snong bidomi napo snong po ngogorwat na sinila kanong kapian napo ngogorwat hadu snong rang-rang na sinila kanong kapian dahil lagi nadu snong Mariam Terzel nadu snong wakaji kapta nilai sedu panggilan lima jadi sini kapan sukai nadu kata-kata dan lagi ayam yang mulai balik jadi pilih di video ayat ketika surah intermediate nanti yang pun nonton yang lupa kaji dan ini dalam kaji keku yang dalam kaji but ni kemen kamu para misalnya yang kata surah keba nawak kaji seru kurang dikor dan ni syukur kita kaji angut pada kaji ni lebih kejongi pagi next step kita ginong yalam ki long nikmat jongi bakin snow ki snap bakin shimki kani tang ka pangai suwa ban matang bat kran ya lenti kecilong jingman jongi tong kita ginong angin ni dong don kecing syayalam rala habis ini bentar kae ka bagi laki badai ka bagi layak sakmat perong ba kecilon atli ki bor susah ko kahima ngilong lah pembelian dalili kebut ngin yan kalau kata kanong dan lu saya di dia yon em jadi message di banyak ko di WhatsApp group di bohong ba beli pergi kena sama bisa not lagi bisa yalam paklah hai Pak PS nomor ba presiden yang mesti sama himalin lah yo apola tip lah yon em dia kata message ngam tip dia san di yon ba lah yon apola beli ini kena sama di lompi di lompau dia buat hana dia buat matlah hana nam pada jeng mentoi sini de kain sebagai kuah orang tolong ba minum don tunu kecing yang bakla yang ikut sama yang kadong katai lah yang di lompa pak minum triang yang dipakung kita dan dari dulu kita bersuatu pak pisah kamdei bandong kekenrak ya dia pak pisah kamdei bandong kalat bantek merau ya di bajengan dari orang kata kenongin kalau ba kita di bakwa bentuk pria yang kesen sama cuma gua bentuk pria di noelam yang kesen sama kita hitang di riusyum kabu desa ilah barang pakai donsu dan gue pat kalat kelenti banjur biang ya ka jinggersan lagi pada nama bu pada desa yang dipot lo mensua pasal 41 dari mentawak saya de kata kalau kenolim sebagai persai pada kalian di kesen sama
sekarang bagi para samla wakilong bilong pai le sikit sayui lagi lampat hai kubur ba sio hawat nam sya yalam magla kong kaseng samahi nginum sya lilam bagi num sya thir lalu bagi num dita ya kadong katai nginum dita ya ikun samla hang dia po kahiman